बोल जय श्री राम. बोल जय श्री राम. बोलेगा? Ngangit ngila juyo sngau. Batep syapang kata ka anti-conversion bill. Ne kata ka an kabakhang persya. Ban ompen kalaniam jubor yano. Nagaway kaniam syakaway pan. Kajing penbor ban kalaniam kumleng baga syongha syongman. Bad kiway de kilong bian haki babun ki states jongkeri India. Kamtam haki jela ki bala pentrai kam yagane ka anti-conversion bill. Bor-bor ki Kristan ki jusha peno. Bagi penkelaniam jubor ya ki wede. Da kaba penbor ya ki ban kela Kristan. Ki pastor hapo ki kapto katne ki jela jongkeri India. Bunsien ki jusha syok syak pen mensau. Namar bagi syak keno bagi penkela Kristan jubor ya ki brio. Henry ka jing shisha pad kolong. Bagi brio ki pediang ya ujisu bat rai benlong Kristan. Dala dehi. Kat ba ka jing keno. Syapang ki jing penkela Kristan jubor ya ki brio. Kayai sawa hapo keri India. Henry hang ne pat pila penyoi. Bala pa ong jubor ya upasto. Ubadai na Manipur. Ubasa syabar jong kejela Manipur ban ong. Jai Shri Ram. Hato kene ke jing pa ong jubor. Jai Shri Ram. Kamdai kata kaba penbor ya kiwe ban ngait hakaniam Hindu. Ne ke ban penkela Hindu. Tongin duai kerpang. Na kebentai ki para Kristan. Kiba syak keno bat kiba syak pen sitom ben namar ke jingait jengki. Tongin duai ru ba blei. Un ai hangi kita kinong yalam kiba syampang. Kiban om syus ngap jar hapo ka assembly. Ladawan ban terwa kumya kine kibil hapo keri bat kejela jongi. ठीक है बैठ इधर अभी मत अंदर मैं बोल रहा हूँ बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोलेगा नहीं ना बोलेगा बोल जय श्री राम उधर गया ले आओ इधर आओ इधर इधर